Mwijuru babita bande. Eti mbinguni wanawaita wakina nani? Muhira bakwita sheri. Nyumbani wanakuita sheri. Shu. Papa kanaka. Baba fulani. Mama kanaka. Mama fulani. Ugende shimotoka bakwita chauffeur. Kama unatembeza gari ni dereva. Abakozi bakwita boss. Watumishi wanakuita boss. Mwijuru bakwita nde. Mbinguni wanakuita nani? Mari muzi ko ijuru ritari capable kubahindura amateka ritarabahindura amazina. Aje muvise. Mari muzi ko ijuru ritari capable kubahindurira amateka ritarabahindura amazina. Mulikuwa mnajua kwamba mbinguni haiwezi kuwabadilishia historia kabla haijawabadilisha. Waruzi ko ijuru ritevye kuguhindurira izina ushoboye gutuma ijuru rikwita izina rimatanye n'icyo uri kurekorera mu isi. Ulikuwa unajua mbingu ikikujandalia kubadilishia jina inaweza kubadilishia jina kutokana na chenye uko unaifanyia duniani. Sijui kama mnanisikia. Sisi kama mnanyumva. Waruzi ko ijuru ulikuwa unajua kwamba mbingu ritari capable guhezagira Yakobo kugezaho Yakobo yitwa Israeli. Haiwezi kumbariki Yakobo mpaka Yakobo aitwe Israeli. Waruzi ko ijuru ulikuwa unajua kwamba mbingu ritemera guhindura Yakobo kirese Yakobo yemeye ko yitwa Yakobo. Haikubali kubadilisha Yakobo isipokuwa tu Yakobo akikubali kwamba anaitwa Yakobo. Mugira ngo igihe Esau yahezagiye Isaka yahezagiye Yakobo. Mama nasani wakati Isaka alimbariki Yakobo. Yamuhezagiye mu izina cya Esau. Alimbariki katika jina la Saul. Kuko Isaka yaramubajije. Kwa sababu Isaka alimuuliza. Uitwa nde? Unaitwa nani? Esau. Esau. Umumarayika aje. Malaika alipokuja. Aramubaza uitwa nde? Akamuuliza unaitwa nani? Yakobo aramenya. Yakobo reka mbese Kevin. Acha nimdanganye Kevin. Apana Imana. Apana Mungu. Nimba abantu banzi nk'umukristo. Reka mbwira Imana mana sigandi umupagani. Acha niambie Mungu hivi niko mpagani. Ya navyo mumvise. Hamkusikia? Galome. Kagonge godinga akoye. Isaka ni daddy. Daddy ashoboye kukwita muririmbyi. Daddy anataka kukuita eti muimbaji. Daddy ashoboye kukwita protocol. Daddy anataka kukuita protocol. Kumbe wewe urabizi ko uri parangani. Kumbe wewe unajua kwamba umeparangana kabisa. Ukanyugwa n'ukurunda kwita protocol. Unatoshika na kisi na kuita protocol. Kugeza aho imbere y'Imana ugomba ko uyita protocol. Hata paka pana tambia. Kandi ubizi ko utakiri protocol. Tena wewe unajijua ndani kwa. Genda wivuge izina nyacyo ufise imbere y'Imana aguhindurira izina. Wenda ujiseme jina la kweli mbele ya Mungu akubadilishie jina. Abantu ni babizi. Watu hawajui. Yakobo witwa nde? Yakobo unaitwa nani? Esau. Ndaguhezagiye. Esau nakubariki. Si daddy. Si daddy. Si Isaka. Ndaguhezagiye. Nakubariki. Ndashoboye guhagarara. Naweza nikasimama. Naguhezagira. Ukagenda kubirindira. Nibikubeko kuko naguhezagiye ng'umukristo kandi urabaye umupagani. Bisikutokelezeye kwa sababu nimekubariki kama Mkristo na usha kuwa mpagani. Chamenglo akugraha. Harageraho. Panafika wakati. Uvuga ngo reka negera Imana. Unasema ndayibwiza ukuri. Wisi bazi nka prophet. Ariko ndaje. Jeni izi nk'uwananiwe. Mindurira izina. Badilishia jina. The beginning of your blessings. Inango y'umugisha wawe. Izina ryawe rihinduke. Jina lako libadilike kwanza. Izina ryo urarizi wewe. Jina la kweli wewe unajijua. Urazi izina Yakobo? Unajua jina Yakobo? Triker. Manake triker mwizi. Uongo. Achabwira malaika nitwa triker. Akafika naambia malaika ati ni uongo niko mbongo. Ndeka ngende rero. Niache nende sasa. Ni ugendo utameza. Akasema huwezi kaenda bila kulipa. Mumvisa mubwira ngo receive ka. Umesikia namwambia kirimodoka. Mumvisa mubwira ngo receive town. Umesikia namwambia ngo kirigisa. Yamke kuvubu. Alimwambia witwa Israel. Israel. Your blessing is your name. Umugisha wawe ni jina ryawe. Umugisha wawe ni jina ryawe. Baraka yako ni jina lako. Mwishengero bakwita mukristo. Kanisani wanakuita Kristo. Mwijuru bakwita. Mbinguni wanakuitaje? Mwishengero bakwita evangelist. Kanisani ni evangelist. Mwijuru bakwita. Mbinguni wanakuita. Mwishengero bakwita pastor. Mwijuru bakwita. Mbinguni je unaitwa nani? Kale yatum kakoi. Nimba rikinushira kwa matwi buri munsi. Kama kuna kitu nawekeega masikio kila siku. Ni zina banyita mwijuru. Ni jina ambao wananiita. Ico kitu mushoboye kumva mvuga ngo icyo cy'umubatsi. Nasema eti sauti ya banumva ko ariko bariko baranyita mu. Na kuna sikia ndio kisi uko wananiita. Jari naravyutse numva teri. Nikasikia. Ndavuga teri ninde?
Teri nikasema Teri ni nani? Usanga nza kuvugishwa kwa Teri. Nitakutana nitatabiri kwa Teri. Chandagenda muri Google. Nikaenda Google. What is Teri? Teri ni sanga Teri bisigura ngo the leader of people. Nikakutana Teri maana yake umuyobozi w'abantu. Niko zina mfisi ubu. Hivi sasa ndio jina ambalo niko nalo. Mara nilivyo kuruta ibindi. Nakimbilia hivyo kuliko vingine. Ndatuye magaze muri kino kibanza. Ninakiri izina cyose ririko rirakubangamira. Jina lote ambalo uyu munsi riracecetse, izina rishashura rihabwa mu izina ryawe. Nimekaa kimya, jina lipya unalipewa kwa jina la Yesu. Ima Apocalypse 3:12 na naisavi. Komba meze. Nataka kumaliza. Turachakunda na dushire maboko hejuru. Tungali tunapenda ayo maboko Imana yibuke mu izina ryawe. Iyo mikono Mungu ipokee. Remember my message. Ibuka message yangu. Nunyugwe n'ukuntu uyakwita. Usitosheki na gisi huyu anakuita. Nunanyugwe n'ukuntu ndakwita. Na usitosheki na gisi mimi nakuita. Jehova akwita gute? Jehova yeye anakuita. Ikizo kugira munini sigenda kwita my daughter. Ikizo kugira munini gihe Jehova ari fier kukwita my daughter. And this baita travail personnel. Hiyo ni travail ya kipekee. Day after day. Umunsi kuundi. Biblia ivuga ngo that's the Bible. Mwisuzume. Biblia inasema jichunguzeni. Uraza kuno twatse imodoka? Unajua kisi tunaosha gari? Tubanza kuraba kwa mafuta kwiye. Tunaanza kutizama kwanza mafuta kwa maana yake. Every morning. Buri gitondo. Turiko turayisuzuma. Tuko tunachunguza. Usige urutwa na Toyota wisuzuma sangapi? Unakuna zidiwa na Toyota unajichunguzaga sangapi? Isuzumu urukundo ugifise kuri Kristo. Jichunguze upendo ambao unao kwa Kristo. Isuzumu kwizera ufise kuri Kristo. Jichunguze imani ambayo unayo kwa Kristo. Uneshanzo mugira inkingi yo mu rushengero rw'Imana yanje. Kandi nazo soho kukundi nanje nzomandika ku izina ry'Imana yanje. Umvise ibi? Sikiliza hivi. Izina rya mbere bakwandikako. Jina la kwanza izina ry'Imana hiyo. Jina la Mungu. Nicyo umugwa w'Imana yanje. New Jerusalem. Niwe Yerusalemu musha. Wururu kuvuye mu ijuru ku Mana yanje. Kandi zomwandikako izina ryanje risha. Tena tamwandike kwa jina langu jipya. Kumbe n'ijuru nituzorihabwa kubera ko twarisimbiyeyo. Ni izina uzokwitwa rike rivuga uremerewe kwinjira mu ijuru. Nimba mu ijuru uzokwinjira kubera izina uronse. No mu kazi uzokwinjira kubera izina uronse. Thank you. Aha. Nimba mu ijuru kama mbinguni uzokwinjira kubera izina uhawe. Utaingia kwa sababu ya jina umepewa. Hata katika ndoa uzokwinjira kubera ko witwa Kolombe. Hautaingia kwa sababu unaitwa Kolombe. Petetre witwe Panaenea. Inawezekana uitwe Panaenea. Shiriki kiganza cy'iburyo hejuru. Weka mkono wako mana. Sema Mungu uko wabigiriye Yakobo. Gisi umebadilisha. Rino choro mindurira izina. Huyu usiku nibadilishie jina. Amen. So ni gari Imana ihindura izina. Ni lini Mungu anabadilishaga jina? Nigihe wemeye izina ry'ukuri. Ni wakati umekubali jina la kweli. Ukavuga Mana sindi mu bantu. Unasema Mungu si niko mu watu. Hapa ni mie na wewe. Aha nije nawe. Baba wananijua hivi. Mana habanduku. Wananijua Banzi wananijua kana ombaga sana. Banzi konsenga cyane. Lakini nimeshaijua yeye. Ariko jewe naherewe. Anafuka na kupa jina. Ichiguhi jina. Usijikaushi mpaka mbele ya Mungu. Wikaushije gushikana imbere y'Imana. Ima mereze nga before konda basenge. Kolombe uko natahura. Matayo 9:37-38. Ndanyotewe. Niko na kiu. Ndanyotewe kugira umwanya n'abantu. Kuwa na muda na watu. Atakintu tuko turakora kiretse gusenga. Hakuna kingine tunafanya isipokuwa tu. Wakati gatatu navuze ko nzo kwakira abantu nga. Samdini sema kama nitapokea watu hapa. Sasa jenyene mukukarago. Takujaga peke yangu karago. Amanakira abantu. Alafu nipokea abantu bafite inyota y'ibikorwa bagomba bakorera Imana. Saa 9 alafu saa 9 ngomba abantu bigisha mu gitondo nga. Nataka watu ambao wanafundisha asubuhi. Na bose bavuga ubutumwa kuri podium. Na watu wote ambao wanahubiri ku podium. Baze dufatana maboko dusenge. Waje tushikamane mikono tuombe. There is a revival which is coming. Hari kanguro rije. Iyo kanguro igiye kwinjira. Uyo amsha ambao anaenda kuingia. Si vya bindi muumva iraza kugira abikura muri je, iraza kugira abo yinjiza muri je. Sio yule ngine nasikia kuna wenye watatoka mje na wengine wataingia mje. Mubo muzi mu bakozi Imana mu gihugu no kwisi. Kama kisi mnajua mtumishi wa Mungu duniani aje kuba shift like that. Pananda kuwa shift kihivi. Tegereza kuwa sensible in the realm of the spirit. Unapaswa kuwa sensible katika ulimwengu wa kiroho. Ima ningoga before I kill the devil. Again ki. 9:37 ndibaza. 9:37. Ambia mwe kama moja. Uitwande. Unaitwa nani? Makubwira izina. Akwambie jina. Ngiri ryo nyene ryo mu hikarti. Mungire ngo ndagusenge. Mwambie sinakuombea. Mwijoro umenye uko mwijuru bakwita. Usiku ujue gisi mbinguni wanakuita.